Kua pungare hutia te marae o tapu teranga, engari kei te titiro whakamua te whānau o taua marae ki te marae hou ka whakatūria e rātau. Nā te ahi I paua I taua marae, I te ahi I te ata o te rā horoi, hei tā eruere rerekura, tērā tētahi o te whānau e ki ana, aha koa tō rātau pōuri I te korenga o tō rātau marae. He wā tēnei e ara ke ai he marae hou I ngā pungarehu. E titiro whakamua ana te whānau o tapu teranga. We can rebuild, just have to get all the young ones here and get them start again. No te pōhoroi I kāinga katoatia te whare e te ahi. We tried to have a go with our little hose, but I knew it was pointless. Engari I tēnei rā, kua timata kē te rautaki whakatū marae. Now that this has happened, we need to reassess that plan and form a new strategy forward on how we're going to rebuild and how we're going to develop this whenua to its full potential. I reira hoki Ananaia Mahuta, hei minita whakawhanake marae. I tēnei wā ka waihotia ma te whānau hei whakakotahi a rātou nei wairua me ki, ka noho tahi e te ho mātou no te puni kōkiri ki tā rātou taha te kawe a rātou nei hia. Engari I ai ki tētahi pūrongo, he wāhi mō rea kē te marae nei. Contrary to what some of the reports and articles are saying, where other flash buildings in town like Statistics House and the BNZ building were no good. So Taputeranga has stood the test of time for the last 45 years and it still will. I mean, after that earthquake, a lot of people, locals and people from the community took refuge here at Taputeranga Marae. Hei tā te ratonga ahi, kei te whakapono rātou, nā te mahi pō kerehu I timata I te ahi, engari kāri anō kia whakatūturuhia, kei te haere tonu te whakatewhatewa. Aha ko te aha, ka ora tonu tēnei taonga tuku iho. Yeah, Bruce would just start over again. He would just start over again. I tēnei wā, neke atu I te 53 mano tāra, kua tā kohatia ki tōna rārangi Give a Little. Iriwere rerekura te karere.